Tariki ni komina kianda omutinyo mutangani mwaka bwechiri 2024 ngukwarigania atuimanya mangana magia asenchera yobwenge eritariane Dorcas Kemuma ngotukubatanere Joshua Auta uyu kunyamanya asenchera yemanyero abigenya nchama okwanikinga mario gine chibichago kire asenchera yobwekerano nabo tobwatya witira asenchera yemetandao asensemo ya Facebook watunyamna Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bayiga somo tanda website nyona www.ndizitv.net. Amayia tokuchakira kurase county ya Kisii chiskuru chiria amate mwabo yekirasi ge 12 abete kagotinwane kyombe kiriagetinete amate mwa kyanek ni go chiskuru cho egati yabo chanyolire amate mwa abo eskuru yaba muraya kadino otunga yo egotoka ase Chinsa chamo socho county ya Kisii ni gati chiskuru amate mwabo abete kagotino asebono banyorete amate mwa abo aritukori goro korengana no mwalimu omonene bweskure yo Albert Ombiro nigo bare no mogoko ase amatemwa yo kubwatukwa ase bono banyoretenga eskuru yo nigo ekolete buyakegima ase aborokiwa aba ekirasi kyo gikomina kabere babete bagokora amatemwa yo mwaka oyeta babete bagokora buyakegima ase aborokiwa batano nomo babwate aramaya ase aborokiwa emerongo etano nebere babwate minus naboigo abarokiwa emyaye mamerongo 35 na babere babwate arama ya B+ naboigo chimibere na batatu babwate B plain egati yabande bari bakorete buyani go bamwakiriye sembu yamano ase amatokyo ayo. My name is Albert Ombiro, Principal Kanotuna Musojo in Kisii. I wish to inform the general public that all the students in our school have received their results, KCSE results that they did last year, and the performance is great because we have all of them transiting to university. We have 6 of them scoring A plain, we have 60 scoring A minus, we have 137 scoring B plus, B plain 203, and B minus 26. It is a good result, and I want to congratulate all those boys who did well last year. I wish to thank all the stakeholders of the school for supporting it and for making it a success for the future. We wish to thank the teachers, the students, the parents, the church, especially our father here and the Bishop for all the support they have given to make sure that this school does well. It's a hope that will continue uniting for the purpose of our children in this school. Thank you, God, for everything you have done for us. Thank you. Kunenchira ya moyo gosira chiseme imeyo gongorwa Gusii abarayikorase county ya Kisii niko bagendete gosira chiseme gwetera ase obokonya okubwatuka chibasare omubunge bwensemo ya Nyaribari Masaba Daniel Manduku bakubwatirana n'abamisiye koro ase nseme yo nigo babwatukira bokonye ocyasa borokiwa abakora ekirasi 8 abono bago chigoso ekirasi keri ya kyanda ase barure obokonye gocyasa borokiwa eribwe yemo nechimibere abono bago chikogenda chiskuru asensemeyo asebono banyorire ogosirwa gwechibasari echibono kira chikobakonya kwagendereri ase amasomo abo. Oyo renge korigia ekirogo kyobubunge ase chikoracho omwaka bwechirwa 2022 asensemo ya Nyaribari Masaba engineer Omoyi Makori nigaborire abayibori gotiga chisegi chegenka asekiria tebuna nigo chisegi cyo chikorentera abana abare ase chiskuru amakongo ya obongo anene ase ensemeria yokoba mangana yokorenta ebirengeraryo ase bono ababori
muri gutigana ne chisege echo niganya kwana yo chinga kyatarira eskuru y'abanyaruka ya Getare aseboigo arure obosemi goche asa abana bo kobeka omoki ase amasomabo antu asegetira abanyaruka baito babe ase skuru babwateriria amatemwa kitabichi abachibe chingija totige mbana kubwata mangana ndare isiko nemechima amaru ali akonywewa na chisegi kiroro twatira baito baire ngora egere bana baito murembe kino kajita marembe egere ndi abana barakoleki baraso na abana batigana mangana ye kisabu nyinge cyukonywe maru ne kinyaso na maru ibintu bine bire binyoroma iga batigane egere barakoleki barasoma egere abana basikwe basome amangana ya marua nari bakunywe marua semechime bantu bareto murembe na ende ngino bonto okorwa ngwakirana ni chibu chia maiga nona bana bakwa ne sukuru amarua keane na murembe otuka semechi nari umwana wawe korete sukuru gakoirana kira kogendaka onyoro murembe okora ne assignment ekisege kakiremechi abantu batindete mwana agendaka takanyara okora no mwaki akoraki aekwa nkoro kwa Nancy Mesocho, Deputy Principal Getare Girls Secondary School, Day and Boarding, Sub-County School, egotoka Nyaribari Masaba. Ne skuru enke, lakini egokina ata very high rate. Totaro si skuru eye, ebe alliance enke, ese region ye, togwa kabia, ase support tuanyolire, asa abantu bekenyoro, banyalire goche skuru yeito, bachiramo, batoire support yogo chako mwakoyo. Ekiombe kia abawakili eurosagia rwamarinde ni gobono beso kiribene na kugikiria ingana yomo nachi ebina omonene meyensetu ya Kenya Martha Koome ase ogotebamna nigo barachu gusekwe mukige tambakiro kyokogane gukora chinkwana amone serikali enene asebono batebna ni barabo nigo bale mamincha na chinkwana echo kolengana na barabo nigo batebna tiga ebigambiro binyo obosibore bwabo asebono baganire ebigambiro gosikwa na barayi bonse yense cha Kenya na bwigori chiko kobwatiwa. Discourage this form of dialogue that is being called by the Chief Justice and the President of the Republic, and say that as a society we do not appreciate a negotiation of judicial functions. As a society, we say that the law exists to administer judicial function, and we encourage both the Chief Justice and the judges that work under the judiciary to follow the law, and when they so do, the Law Society will support. Abarundi bechigari oro asorogendo oro tambe nigo wana baganirie serikali gweso igati na gukora omochando ore asegati yense ya Kenya amonense ya Southern Sudan asebono batimna nigo babere bagwetera emichando emenge asebono baganirie serikali oswagati na kokonya abari babekire echera ase ense yo ya Sudan asebono abarundia 50 mona kianda babekire ase echera sensemeyo ya Southern Sudan konengana na baraboni gobono batemna ni go babire bago chererwa achi asenchera weta chinga kibale ase emiremo yabo na ni go barire eira yogo chigokora korobekana asa matukamake ayo motwe abo igokora serikali goswagati na gukora omochando oye. Kumekuwa na visa vingi sana, na hivi visa ni vya mauaji na kukamatwa kwa madereva ovyo ovyo. Hivi sasa tunavyozungumza, siku 3 zilizopita tumewapoteza madereva 2 kwa kupigwa risasi, na mmoja jana amepigwa risasi katika gari kwenye kioo chake akapigwa risasi. Ni Mwenyezi Mungu tu aliyemuokoa. Na hii inadhihirika baada ya wao Sudan kukiuka mkataba tuliokuwa nao tarehe 6 mwezi wa 9 2021, ambapo mkataba wenyewe ndio huu, kwamba huu mkataba wao wenyewe walikubali, tulikaa tukazungumza na tukakubaliana kwamba kutakuwa na usalama kwa madereva wetu wanaokwenda kule nchi ya Southern Sudan, na pia ikakubalikana kwamba itakuwa hakuna extortions. Extortion unakuta wao wanaweka roadblock, na katika ile roadblock wanataka pesa. Imefika mahali pia hata wanalazimisha madereva kuwabebea makaa. Wewe una lori unasimamishwa kwa lazima, wanapakia makaa na kuni na utaenda kuteremsha mahali ambapo wao wanataka. Sisi tunaona huu ni ukiukaji mkubwa wa ule mkataba tuliokubaliana, ikieleweka kwamba
madereva 69 walikamatwa juzi baada ya wao kuwa wana protest mauaji ya wenzao, na vile vile wengine wakauawa. Na pia hata mwezi uliopita kulikuwa na kisanga cha ufyatulianaji wa risasi kule Nimle. Kwa hivyo ni masikitiko makubwa sana kwamba kuanzia 2018 kufikia sasa madereva 101 wamefariki, huku tukijivunia kwamba tuna mahusiano mazuri na Southern Sudan na tuko na ambasada kule ambaye ana uwezo wa kushughulikia haya mambo. Sasa hivi tutakuwa na mgomo hivi karibuni, na katika huu mgomo tunataka iwe ni kitu cha kuonekana, maana tutaalika familia za wale waliojela na wale ambao wameuawa wakiwa kule Southern Sudan. Hivi sasa ni mazungumzo ambayo yanaendelea na vyama vingine kama chama cha Uganda, madereva wa Uganda, tunaendelea na mazungumzo na wao, pia na mazungumzo ya vile vyama vidogo vidogo ambao viko hapa Kenya, tuweze kushirikiana kuhakikisha kwamba tutakuwa na mgomo ambao utatetemesha nchi. Habari kurwa serikali ya Kenya Kwanza mona babwatani serikali yo nigobono baburire abanyakonda koine kinga ngobwato kabale engeria goche ase ababundi bali bakobakorera emirimo yabo naboigo gokora emirimo emekerano nigo baigo batuna nigo bagochiko chakia omurobiro bogochiko lingoria nase kichinyomba chabere chiko Amayia yo kwagachwa asegekegeke amatuko abwango iganigo chinyomba chinyinge chabere chigoturunkana asekeri batebire nabaigoni go baigirire omorobiri obwe serikali yo bwagachi bwe chinyomba chamagori ainse asekeri batebina nige serikali ebwate amaganio amanyago che asaba Kenya bali bare no kugania go gotwara enyomba nabaigo bagekere abarayi bali bago kana omorobiri oyo. Makotini wakati wanafanya rulings yao, kabla wafanye rulings, kabla wapeane hiyo vitu inaitwa orders, injunctions na kadhalika, pia lazima waangalie what is the best interest of the people of this republic. Ni kwa sababu hawajui shida ambazo watu wanapitia hapa chini. Ni kwa sababu watoto wao wako na kazi ambao wanapata mshahara kila mwezi. Lakini manake hawataki watoto wa maskini wapate kazi, ndio maana wanapinga affordable housing. Tumekubaliana nao kabla waweke X, wanatafuta mafundi. Wanawauliza mshahara imetoka. Mafundi wakisema mshahara imetoka, X inawekwa, si ndio? Ili pesa zenyu zisifungiwe katika hiyo X. Tumekubaliana. Tuangalie vile tunaweza kuwa na nyumba kidogo kidogo, si ndio? Because of our mama boga and our hustlers. Some of them might not get the 800,000 we are talking about. Tuangalie kanyumba kadogo kanaweza lipwa kama 400,000, si ndio? Mwanjo muriria nkuwa kirangambi manaso kotengera mangana majya ase oigekekeiga kurende aywa mona yanda mange ninkomanye ase nchara yowengechi koraga Chinsa 10 chabon maragoba twara oburigereria obuya Ndizi TV na bobwansugu Gusii edetara na Dorcas Kemuma na nigo twabwatanare Joshua Auta oyo konyamanya ase nchara yibimanyerero na abiganya nchama ene kinga marigene chibicha goikire ase nchara yerenkerano.